بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. محديثين ويكتب ابن حجر الأسقلاني مباب الأضاحي جيتك مونغا نمبر 3 مليانغو غنو إذاكو ويكتب أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي إنزال يشبغا خيبر رضي الله عنه منيني ذا أمينو معلم. أبي هريرة رضي الله عنه أتقام حديثين نبي أتقام صلى الله عليه وسلم من كان له سعة oye naba ino obusobozi nsawo yengangazi walam yudahi natasala dhuhiya fala yaqrabanna musallana tikamutandanga najja wetugenda okusalira idi. Mu hadith eno ekyokuyiga ekirimu ekikulu oye naba ino obusobozi yandibadde asala dhuhiya buli mwaka, yandibadde asala dhuhiya buli Eid al-Adha ebbanga lyamalanga obusobozi bwe buli lwaki bamugobye tugenda okusalira idi. Jukira ntusala idi nga situnasala, tusala idi nga situnasala kyategeeza mukyo atalina nniya egenda kusala, atalina nniya egenda kusala ate nga obusobozi abulina neno gye tugenda okusalira tategana kujjayo. Abantu bangi asuubira nti talina busobozi bwa kusala era nga tasobola kugula kabuzi ka mitwalo 2 ye yeraba mutasobola, naye nga bw'otunira essimu gyakwata esobola okugula embuzi 5 wabula neyegayaza neyefula atalina busobozi. Eid al-Adha eno neeri abala balowooza bakyali bato, abasinga obungi alowooza akyali muto, emyaka tekirinatuka mu kusala abadan. Emyaka si kyekikulu wabula busobozi. Kyavudde atugamba sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'a, oyo yenna alina obusobozi falam yudahi natasala dhuhiya fala yaqrabanna musallana tagezanga nasembera awo tugenda okusalira. Naye kigambibwa okuba nti hadithi erimu ebigambo bingiko eyinza okuba nga si ntuufu, teri marufu kuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kigambibwa okuba nti bigambo bya owekitiibwa Abi Hurayra Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu wa arda. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.